ikaze kuri Rwanda News. Mumbabarire kuba ngarutse kuri aya makuru yabaye ejo mu karere ka Rulindo, ariko amakuru arimo aragenda agaragara noneho biri kugenda bigaragara muri aka kanya nuko noneho uyu mugeni bavuga yuko icyamwishe atari agisida yabayeho, kuko ngo n'uburyo yakomeretsemo ntago ari agisida yaba yarabiteye kugira ngo akomereke mbene aka kageni. Amakuru arimo aragenda aturuka hirya no hino, arimo aragenda avuga yuko ngo uyu musore ndetse yaje kuvumbura yuko uyu mukobwa yari afite uwundi musore bakundana ndetse baciringa, ariko nyuma yaho ibyaje kuvamo ibibazo. Noneho uyu mukobwa ngo yari afite undi musore bakundana, noneho uwo musore bakundana we ntiyifuzaga yuko akora ubukwe n'undi musore. Niyo ntandaro y'ibi ngibi byose birimo biragenda biboneka. Wowe utari wakanda subscribe, ndagushishikariza gukora subscribe kuri Rwanda News kugira ngo dukomeze tubane mu yandi makuru ndi bugende nkugezaho. Ese ibintu abantu bari kwibaza nibyo koko, cyangwa amakuru ibitangazamakuru biri gutangaza ntago ari byo? Wowe kurikirana iki gitangazamakuru wumve aya makuru yizewe. 5 kuri 5 ese ibi bintu kuko bari kuvuga ngo ibintu by'amagini cyangwa byateye uyu mukobwa nibyo byanyabyo, akaba ari we wanahitanywe n'iyi mpanuka by'ingenzi. Noneho biri kuvugwa yuko uyu mukobwa ikintu kimwe we yari afite undi musore bakundana, aza gusezerana n'uyu nguyu, uwo musore wundi atabizi. Noneho akaba ariyo ntandaro yo guterezwa amagini, akaba yaragongeshejwe n'iyi modoka ikahita ikora agisida. Kuri uru rwego muri kubonaho iyi modoka yakomeretse bingana gutya, ndetse uyu mugeni akaba ari we wanapfiriyemo ndetse abandi bakajyanwa kwa muganga. Biragaragara ko uyu mugeni ari we wapfiriye muri iyi mpanuka, ariko mu gupfiramo kwe ni n'ibintu biteye ubwoba. Nkawe urimo urareba iyi nkuru birababaje muri aya masaha. Niyo mvuze ati reka mbakorere iyi nkuru akanya gatoya ndetse yagahe gatoya, nubwo bwari bwije n'abatereka mbagezeho amakuru wenda make, ariko mvuga ati mbe nyabagejejeho. Ni ikintu gihari ndetse kiri kuvugwa yuko uyu mugeni atishwe ni agisida, ahubwo icyabiteye ari uko yari afite uwundi mukunzi hanze wakoze ibi byose akamutereza ibi bintu. Ni amakuru agikurikiranwa hanze 5 kuri 5, ndetse na polisi igikora irindi perereza. Nihagira ikiza kumenyekana turagumya tubagezeho ayandi makuru ndetse agiye yaguye yizewe kandi neza cyane. Ciao ciao.